bazar thlir tu te chi bai ule December ni ko zir tot ni lo ni le ta zanin le nak zana World Cup an khel chun zom le to dona chumi ma chuan tangrin lo de World Cup quarter final lut Morocco chakna hnar ni an soi chungchang han thir ho tiang Morocco hi Africa khomol puiram Arab ram ni ma se Africa khomol puiram zinga Europe na iber ram changkang takan nia Qatar World Cup khel meka Arab ram ladam chun an nia Africa khomol puiram zinga ladam chun an ni bok Kumin World Cup hian Group F omen Belgium Croatia le Canada tene nanom hova points ari muin group winner an nia van iwanga last 16 lut an ni lo zealand tirin last 16 a Spain chu an hele ani kha group stage a sinhi faya Belgium an ne tum khan an player langsar ber PSG fullback Achraf Hakimi chuan en tu zinga lo telve anu chu han ko in anu chuan a bianga lo fo pa chu thalak chu internet lama kan hmuna sa hle ani kha khami nu khan kum som ni paliu pa Hakimi hian Instagram lama anu chala fop lai thalak posin captiona I love you mom ti amangani Hakimi le anu hian lara mase Hakimi nu che hi Morocco player te nu le pa Kumin World Cup amuna en an nilawa Morocco player te hi Qatar World Cup hian anu le pa te chuan an kalpui de vek zok ani Royal Moroccan Football Federation President Fauzi Lekja le Morocco national team coach Walid Regragui te chuan Morocco player te chu World Cup hian an chung te hruan phal saka player te hian an nu le pa te an hruai ta nuala Qatar Morocco team te thlen na mun Windham Doha West Bay Hotel chu nu le pa howa chung ku a ni pui chol man na mun ang mai ani ta hialani coach Regragui ngai po hian anu Fatima chu hruai ve a anu chuan a in khel lai le coach ani to hnu thleng hian voi khat ma en turin kala kalpui ngai lova Friends rama kum songa chuang ka khos to a tun hi in khel en tura Paris khopui ka chu san voi khat na ni ti in Morocco ram sport channel aria dia aril midfielder Abdel Hamid Sabiri po in anu le pa te hruaya anni phei hi chu an la thalai de boka camera an lom hlea chu mai chu ni lovin an tun lai hlea Chelsea midfielder Hakim Ziyech te Sevilla goalkeeper Yasin Bono tele coach Regragui te po thlan lak puya an thlen na hotel te po kal kwalin video in thlan lakwal na samai thina ni ome TV lama ti chuatura an hotel ron pan tu piang an lo koma in chuang takin an fa te chanchin an lo soya Morocco player zongjong chuan fapa te ang mai an en thuan lo soi thuai thin anti player ten an nu le pa ten mangai na thu le thalak moi tak tak social media laman po sawangin Morocco ram hi champion tura du big nei lem lova football en ve top mitam tak chuan an tran pha chho meka chutianga social media laman thalak post tur chau ero chuan anu le pa ta hi Qatar hian an hruai lova coach Regragui chuan player te le nu le pa te inzom na tha chu an team chakna ta na mana tum thu hi a zeb lova Morocco coach ani tran tir khan hei hi a soi dei to a kan hlo tling don ani chuan nu le pa te tel lovin kan hlo tling ngai lowang alo ti dei to ni ti chuan Qatar rama World Cup khelin an kala anu le pa te nen kalin an thleng hova stadium chunga anu le pa te chuan an in khel an lo awa Morocco hi champion tura rin kai an nilova thlengsang tura be sei an ni lem lo ma sen chung ten an lo awa an in khel na mun nge ya an kalpuya wangin chakna thar an nei ni ang sangkha zakwa somriat paruk nuwa voi khatnan last 16 an luta Belgium le Croatia makhalin group winner an ni hialani last 16 a hian champion tura rin kai berzinga mi Spain an tuma Spain me chuan he to lowang ti in khovelin an chaklo ring deuh thup chungin kan ena ma se Spain me pon he le ta a Spain an ne thei chuan ramdang pon ne thei ti achianga Morocco fan te chuan Spain an ne thei wangin champion thei in ngai mak ma se thil om lo lutuk ani kher om love player te thiam na le theina sang ti achianga chuti rual chuan anu le pa te an hruai tel chu an chakna thuru pakhat ni in an soya heitak hi tran big nei lem lova World Cup en tu ten Morocco an tran tak na chan ni in an soibok hei mai hi lani lova Morocco hian chakna hnar dang an laneya chu Morocco player le fan tam tak hian Qatar hi an ram pakhat ang mayan ngai theya wangin mani rama in khel ang mai nan om theya chu an chakna hnar dang ani anti Qatar rama hian Morocco khole tuimi sing khat sanga chuang an oma World Cup Morocco tana auturin ramdanga tangin sang enge mozat an kalbel buka
Arab ramin World Cup atlen masak na bera hian khodang sial chan chang lovin a khotwal mi ang mai atlang nelin an kho satheya chu Morocco hian tun World Cup a hian chakna hnarata nan manga an khelpui de laka khotwal mi ang mai an om zialan tirin mei khup mi alovin an lo ma chon theya chu an khelpui de tan khel tel tham ani tatani an fanten khotwal mi ang mai an in ngai zia chu Belgium ne nan in khela khana chianga Belgium in bolan chana piang khan Morocco fante chuan rithei zong nen lo aw elin an lo aw zama Europe le South America rama World Cup khel chu ni se fan an nei tlemanga khatiang khan an tlang nel kher lo bokanga khage ma khan Morocco an chak kher lo mai thei ma se Middle East ania Arab ram mania wangin Morocco fanten zam lova an zak lo an team ten au phur chu thuram anasa theyang berin an khelpui player te au zam an lo tum ve tlata player ten tang thei bok nen quarter final anin pet thleng ta zakani Morocco coach Regragui chuan pathian mingin ka soingam heti zat fan hi nei lawila tun hi kan thleng lo chiang otang ati hiala group stage an khel zo nu last 16 a Spain an tum le phei kha chuan Morocco fan an pun bel na sa leya Arab ram zong in an tran ron le ta bok nen stadium chung bo ruak chu an khelpui de tan tor thamatling tak zet to a Spain an ne nu Arab ram mai ni lo tan big nei lo ho thin lung an ne tel zel bok nen Morocco hian chan san nei tam zual zel ni in na soi thei ome group stage an pal tlang nuwa an fan nei bel thu kan soi hi in oi lo mai theya Spain ne na round of 16 an in khel don khan Morocco in khel en du kha an pun bel na salutuka Moroccan Football Federation ho tu ten cricket shal turan lak chuan a dai lova FIFA ne na cricket sangan dil bel hial ani kumin World Cup a hian ram somthum panhi tangin in khel turin player zariat somthum panhi an fuan khoma hengzinga za somthum pasari te hi an pian naram nilo ram dangta na khelan ni hengzinga hian Morocco squata player somni parukjinga som pali hi an tela hei hian alan tir chiang tak chu Morocco hian an rama piang lo an mi le sa ni si khovela football player than nga ber ti hi ani hetianga Morocco ram ta na khel tur hian ram danga piang le seilian ram dang club thra football khel mek tam tak hi Royal Moroccan Football Federation chuan mimal taka bia in an soma chungzinga chuan anin nga na ber Ashraf Hakimi po hi tela Hakimi hi Spain ram ko pui Madrid a piang le seilian Europe ram changka nga club lian tak taka injir chuak ania chutiang de bok chuan Morocco a piang lo Morocco ta na khel si player som pathum te po hi anni heng player som pali Morocco a piang le seilian lo Morocco ram ta na in khel si te hi an chakna hnar ani chianga an thiam na le theina chu thu ran ni se ram danga seilian an ne wangin Morocco ram tan enge motal ti du na an nei lian le a Morocco a piang le seilian te ai mai in an ram tan an in pek na thuk zog ni in an nu le pa te chuan an soya adik hle in arinam an striker Zakaria abuk lalapa Tarek chuan Zakaria hi holana piang ania amamo zong chu holana hina kimvek ma se kan thisen hi Moroccan ani tlat atia midfielder Bilal El Khanu sapa po in afapa Bilal chu Belgium a piang ni ma se athin lung chung ril du thlanna chuan Morocco ramta na khela thlang ni in na soi ve boka hei hian a soi chiang hle ome Morocco player nu le pa Katara an fa te in khel enakal te hian an fa te chuan an pian na ramta na khel tura be ai chuan Morocco ramta na khel chu ale tam takin an du zog ni in an soi ani an coach Regragui po hi friends rama piang ania sangha zakwa somriat baruk World Cup a Morocco in Portugal an he tumkha adam chunga himlai berni na soya khati lai khan friends ram thingtlang khoa khosa aril ru chu Morocco tan na hlirina khatti achiang rang mai Morocco team le chevel an chakna thuruk nian soida chu kan soi zota a thilmak thlentir tu te surprise package an ti mai Morocco hian champion tura rin kai Brazil ami Spain an hnia an lom lutuk ma se khovel hne tumin an beizel dona thilmak miden tir chun zom theyang em ti chu zona anitani football commentator ro puile thu thiam Peter Drury chuan Spain an hne che khan Morocco chungchang hi heti hian a soya Morocco hovin mule malan nei theitalo Casablanca khopuya huaino domla Rabat khopuya he boro ki chen ro khai zanin hi in parzan chuni Atlas tlang chunga chuangin awla Marrakesh rela chuang zong te u Morocco tana thenghil tolo turzan chuani e tina chamchoka Spain an hne zan kha Morocco ram tan thenghil chi ni lova
World Cup quarter final an lu na masaber zan ani tlat mase kha zan aya zan duam kha an malama lawm tlatin an hria chu player tele annu le pa te ani tela pung zel an fan te chuan an thlir le tamek ani bazari lo thlir awangin kan lo me